Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Lapanagsakit diti kinunam iti awag mo itay apagsaritaan ta karidad. Talaga napatag, Fausto. Kasapulak ti tulong mo. May papan iti anya. May papan kadagiti anak tayo. Saan mo't anailingad kan kati amin, Fausto? Kan amukmat ang nasakit nga akludan asaan ani misti ti ikanlaysa ni Albert. Iso asinarak ka. Tapno agtinulong ta adwa, Fausto. Anya ko matipagtinulungan ta karidad. Apay, Fausto? Itulok mo kadilat ta na saanin anilay ka ti ikasar ni Albert. Ibagak manlangan kan ka ti agpaiso. Agpakpakadan kanyak ni Albert. Kaya't na kanon nga ikalay sa di agraraman abbabaunan mi. Nabayagan nga adda saritaan nyo iti asawak may papan. Kada misti kan Albert. Saan mo kumangarod nga itulok ang mga asawa iti sabali ti anak ko? Nang runa paya iti maysa abbabaunan. Apay asyak tinapanunot mo apagpatulungan. Gaputa si Kati ama ni Misty. Katammo ka nasakitin na kamo no saan nga agkatuluyan da Albert kan Misty. No ipilit ko pa ilang ti kayat ko. Kaslad adda paspasakita ko ni Misty. Anya. Iswala din ita karidad. Ngam saan arumbang ang makibiyangak iti pampanunutan. Ta sigurado ang nakarkarula ang amaladingitan ni Misty nga anak. Nagkulog ka pa ba? Kinana si mga rimuar ko na? Juan Albert, Sa di na din napananda. diya mo. Ngam na daw ko akasla napatod ti papananda. Kat ni mama. Saan pa yan nagsubli? Laika. Adalakit di mapaspasama ka dyan mo. Diya mo, Albert. Ngamin, awan mo ti madlaw ka sa bali ang mapaspasamak. Panagrik na kat ada mapaspasama. Nga magtaloy ka ni papa. Nanyaman ti na si kaso na. Tayin kuyog na pa ni nana si ma. Amo ka saan tayo apakadaksan laika. Dayain ni Papa, Misty. Asino nga tatikin na sinarak na iti dayta ang restaurant? Nonya ti ko nam, di dumsaag ta, tapno. Saanan? Amo ko no asino. Ha? Asino? Dayjay oh. Ni Tita Karidan. Ngungag pa iso. Anya nga ta tinagsaritaan da? Kasla amo ko no anya. Ha? Kat no kaskasano. Ang mga numatumpalan, tinabayagan at tarigagay ko. Awan pa ni mama papa. Di pa'y nagawin. Kasta ka di, iho. Uray pauna ako no madamdaman ni si Man. Apay anas ka na pauna ang mga gawid ni nana si ma'am. Ang mga no sa pulan ni mamam. Kan may sa. Kabaila kong di anyaman nga aramidag dito eh. Kasta ka di? Sige papa. Sigatin makam mo. Sige nga ro din, iho. Bye. Bye. Albert? Ni Tito Amado dayjay? One like ka. Paunain na kanun nagsubli dito ni nana si mang. Tamang ano sa pulan ni mama. Napananda amin. Jakon din namang. Takasiti na ibagakan ka. Agtalag ka ni papa. Albert, Ti importante. Naanayas ti amin ang mapaspasamak kita.
Sa dino ka diya talaga ti kayat mo papananta, Misty? No saan ka pa yan nakapagdesisyon no sa dino ti papananta? Kasayatan siguro no mapantalangan ija opisina. Diyak kaya't di mapan ija opisina. Nan. Misty, Sana bali? Taawan mo't tinapatag ang maaramid ita-ijay. Nairing pas mamatan lagi ti report. Saan ka di? wan Misty. No kasta nga rod, awan mo't lang ang ti aramidan ta ija opisina. Iso adyak kaya't ti agsubli ijay. Ayan ni papam. Saan pa nagsubli, mama? Napanan na ngamin. Di na imbaga, mama. Ngampat siya ka na patagtas at sikaswan na. Adda ka di parikot? Awan. Sa bali ti Jaron ni mama sin mangpet. Isang amuklatan. At na napasama ka di na nagustuhan. Kat posible pa kaikapuan mananday tati pa nagpagunggan na. Yakon damagan o nagkapan nyo kanidan. Ngayon palagipan ka lang iha. Ang mga numabaybay amon tinegosyo tayo. Saan na mapasamak data, papa? Diyak mabali na baybayan tinegosyo tayo? Nasaya at mat mo kasta. Remor ka di, papa? Juan, nagsara kami ka ni Caridad. Ha? Ada na patag-aba na ka nagsaritaan eh. May papanitian niya, papa. Ladingitak iha. Ang jak mabalin nga ibagakan ka. Apay mat, papa. Medyo personal ngamin. Papa, Iso ladingitak, no jak maibagakan ka tinagsaritaan ni. Pasensya ka kuman, miss. Jakon damagan no nagkapwam. Tamok matla ang adi mo ibaga kanyak. Caridad. Panagkunakat si kakumati mangurorno si ti parikot. Saan ka kasyak? Anya ka di maninday tangay bagbagam. Di ka naging di ambo. Mamati ang ammom no anya ti kayat ko asawan. Ladingitek, ngamjak amo. Isuano anya man tidak nakamatem. Pasensya kan, ngamjak amo ti bagbagam. Nakadkadlaw alumiklik-lik ni Amado. Ngam saan? Di cellphone ko. Ni Misty ti umawawak. Sumpata. saan sa lutsudak ni papa no anya tinagsaritaan niyo, tita? Tako na ang nagsarak kayo. Ngam di namat ibaga kanya. Kasano nga ibagana? Kat iso mismo tinagkadkad, hindi kayat ko mapasama. Anya nga minday ta, tita Caridad. Ibagbagakan ko na nga ipilit nan ka ni Amado Tisigo na saritaan da. May baban ka na kayo ka ni Albert. Yung nagkadkad ti ama. Taad-adda ka no, ama sakitan ka. Anya? Dahil tabi ang paiso, Misty. Isa na surunak laang, anak isinarakat ko na. Diyak laing pagarot akas tagayam tinaramid ni papa. Kakayatan siguro no kasaritan di ama, Misty. Talaga nga aramidak day tita. Diyak palabsan day to'y anaamba. Apay may naramid mo day chay, papa. Ti anya, Naamwa kon ti amin kini tita Caridad. Misty. Apay ang nagkadkad ka iti kayat ni tita Caridad. Anya ti makagapo. Gapo tadyak kayat nga adda masakitan ka. Anya ko maaga po ang masakitanak. Kat dayjay tinabayagan akayat ko ang mapasamak. Ti ikalay sanak ni Albert. Di kagbalin amaag, Misty. Saan nakangayayatan ni Albert?
Dahito ti agdadatapod mo. Saan nakangayayatan? Iso ano mapasamak ti saritaan mi idi ka ni Fausto. Agadalang nga masakitan ka. Tay ti uray ka anuman. Di mo tumatagi ko ti puso ken panagayat ni Albert. Jack amon, kasla da ilimlimad kanyak ni Nana si Mang, Tito Amado. Laika, Jack mat kaya tapilitan ang mga ibaga kanya, no sa dino at talaga tinapanan nyo. Nakababain ngamin. At dalain na si Kaso mi kinisimang, Laika. Tito, Di kagdanag. Ada nagsarad nga lugan iti batog. Sika man langan ti mangkita no asino ti dimteng, Laika. matungpal, Tito. Anya ti kaya tasawan da ito, Misty. Nasaya at mat kasinangunak, Albert. Anya ti gagarang. Jack kaya ti riribok. Sa anak amang riribok. Nang runak at sinangunak mat. Anya ngamin ti gagarang. Apay nga da ka dito eh. Simple lang. Imayak tap no makasarita ka itinalapan. Anya pa'y lang kumati pagsaritaan ta. Ado ti rumbang apagsaritaan ta, Albert. Isa apang nga asim ta di ka kumaagpamarang nga awanan tinaskan apagsaritaan ta. Nabayagan apanawan ti panaguray ko, Albert. Iso nga ita, naskan asong batan na kumamat itinasayaan. Sige. Umanugot ak itikayat mo. Sungbatan ka. Ngam da ito'y kumamot ng timaudi apa nagsarita ta. Anya? Ipaay ko ti kayat mo, Misty. Ngam pangasim, tay paay mo kumamot ti kayat ko. Talaga sa balikan, Albert. Umanugot ka kaditi kondisyon ko, bueno saan. Or-orayik ti sumbat mo, Misty. Umanugot ka kaditi kondisyon ko, bueno saan. Tano saan? Awan mo't lang ti servi da ito apa nagsarita ta. Sige. Mayatak iti kondisyon mo, Albert. Nasayat no kasta. Ita. Anya ti gagarang. Kayat ko ang amwan. Na nakasagana kan nga agtungpal iti saritaan da papakan Tito Amado. Ada ta ti rumbang nga agkalaysa. Anya kumaga po ngagkalay sa ta. Kat saan tamot nga gayan ayat? Albert. Adan kaya na ayat ko, Misty. Kat nilay ka dayta. Isungarod ti kalaysa. Ita. Nasungbata kong ti kayat mamamuan. Namnamag nagtungpal kayo ti kondisyon ko. Aday to yung ti maudi apa nagsarita ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana, madlaw ang makapungpuntot ni Senyorita Misty. Di nalakit din nagustuhan ti anyaman ang nagsaritaan daken ni Albert. Nana, Amangan no diniretsyamanan ni Albert ni Senyorita Misty. padasot nga amon ka ni Albert, no anya tinapasama. Saan pa'y nga itati umno akan ito, balasang ko. Nana, Bay adisnodo nga ibagan ni Albert ken kati amin. ha? Amumbatan ti ugali ni Albert, balasang ko. Amangan no di na magustuhan, no bilang tagdamag ka ita. Itilangan jar ni Misty api manaw. Amok api nabainan manen ni Albert tay chay. Anya ko matibibi ang tay tinagsaritaan da. Amado? Saan kit din? Sana rumbang abiyangan tay da. Ulitek nga ibagakan ka. Amon ni Albert no anya tera aramidan na.
Amo nanti ag desisyon para iti bagina. Sana narumbang apakibiyangan tapay. Talaga sa balid di panagrasrason mo, amado. Kat day ta ti pakaburbor tsaak unay. Ha? Panagkunak kat adati jakam mo ang mapaspasamak. Kat noan nyaman day ta. Maamuak tumatlaat. Oh, Panyero! Panyero, kagap-kabulang dito ni Misty. Kata mo ka di na nagustuhan tiyan niya man nagsaritaan daki ni Albert. Anya? Dahil tatiag pa iso, Panyero. Inyawag ko kan katap na mom. Ay, talaga sa balik yung ugali ni Misty. Nagaramid man gaya man iti riribok. Saan mo kadiyan ang riribok, Panyero? Nga mamka nga mga nuan niya tiaramidan na. Kapoy ti resulta ti saritaan daki ni Albert. Di kagdanag Panyero. Ikagumak nga amuan no anya ti plano na. Tapno masakbayan tayo no bilang laeng. Kasta gayam tinapasamak, Misty. Italaang ana ba inanak iti husto, Dan. Ket day tatidyak mapalabas. Ha? Ni Albert tinangirugi. Pues, siyak ngarod ti mangiringpas. No nyaman ti plan-plan mo yan. Suportado ka, Misty. Dan, Ngam aganad ka lang. agyamanak, Dan. Ket agyamanak matakanayon nga adda ka iti likotak. Sipod pa idi. Saan ka di? Dan, Kat di kagdanag. Ta saan nga agbaliw day ta? Kanayon tulat ta nga daak iti likodan. Patya ka nakitam noan niya ti Jarni Misty apimanaw. Senyora, Kat masiguradok nga amumat. Tiyan niya manasanda ang kinawatan. Ikagkagumaak ti saan nga poktot ka. Ikagkagumaak ti agbalin anasayat. Ngamjak amo no pagpatinggaan ti pasensyak. senyora, No jak man agong ungata. Sana kaya ta sa unday ta. Anaklon kun ti kadakulan abiddo ni Albert. Isuadi ka kumaksik sigurado Laika. Saan pa yan alpas ti amin? Saan ko pa'y nga isuko ti amok arumbang para iti pamilya? Hello, sir. Kaduam ka dito ni Misty. Wan, sir. Madlaw ang maladingitan. Saan laday ta? Makapungpungtot pa eh. Dan, nasakit para kanya, kaya niya man ang mapaspasamak kita ka ni Misty. Ang natangkan namin ti ulo na. Sir Fausto? Asin, ang mga numalukoy mo nga gawin yan. Kaya't ko kumama kasalita. Ikagumaak, sir. Ala, nagyaman na karot. Bye! Bye. Anya nga tatikayat ni Don Fausto nga ibagak ka ni Misty. Nakaal-alumanay mo ti panagsao na iti cellphone. Ay, ikagumaklatan nga aramidan ti bilig. Mapampanot na kamat siguro nga agpayso dagit ibagbagakken ka. Nana, Sa bali ti ugali ni Senyora. wan nga rod, Nana. Diyak man amo no apay akas ti panakilangan na kanya. Ar-aramidak mati amin nakabaalak. Ngam panagkunak. Talaga adin akon maapresyar ni Senyora. Laika, Ngam nakasagana ak, Nana Simang. Ikagumaak ti agbalin anatibkar. day ta ti pagbilibakken ka balasang ko. Kat sapay lakuma, tamagunod mon ti talinaay, ken ragsak iti biyan. Anya ko maaga po nga agawid ah. Anya ko matipagsaritaan mikin ni Papa.
Nadlaw ko iti panagsauna ita imawag. Madanagan, parakin ka. Anya kumaga po. Diyak mo. Ngam adda posibilidad na aga po iti napasamak iti panagsaritayo ken ni Albert. Anyat amom. Amangan no maipapan iti dayta abanag ti pagsaritaan nyo. Isa panag ko na, ket kasayaatan no pagustuhan di amam. Anyat amom. Amangan no dayto yan ti gundaway nga ururayan. O sige. Agawid ak na ron. Kasla interesado ang matadungan iti anyaman nga ibagana. Saan mo langan ngay kaskaso ni Caridad, Laika? Tito Amado, Tinapatag katawan ti aramiden naman di. Awan nga ro ti rumbang nga pagbutngam. talaga akas tatyar aramida, Tito. Kan saan ko mataliwliwayan nga aramidan dagiti trabaho dito'y balay? Iha, Saan akayat ni Senyora ang mabaybayan dagiti trabaho dito'y balay? Sigurado ang nakarkaron nga agungat dayjay no mapasamak ti kasta. amom kadi. Malaksid kini si Mang kat sikan ti kagagitan ang nagbalin akadwami dito'y balay. Tito, Awan ti nagbayag kada kami. Gapo iti ugali ken aramid ni Caridad. Ang hamsika, nakaadal kan. Ngam adda kalat ta ditoy. Saan ka apimanaw? patsyak nga amuyon no anya ti makagapo, Tito Amado. Amok, Laika. Katkas iti damon nga imbaga. Saan nga kadkad? Tano sa dino te ayan tiragsak ti anak ko. Suportara. Saan nga agbalin atubang kan kwan? Gusto lang tar aramida. Agpamarangak lataan na singpat ka ni Misty. Diyak lagi pakita iti anyaman ang negatibo. Tapno saan nga agduato kanyak. Dandanin malpas ko ti planok. Saan nga minabasta-basta ti planok? Narigat ang maiyakar adagos kanyak dagiti sa nikwada. Ngam sana bale? Taka kun sabos kamot ti abogado da. Isa mamatiak. Amatungpal ti planok. Kat agbaligi ak iti daytoy nga aramida. Ni attorney. Sungbata ka dagos. Taamangan nun napatagti baga na kanyak. Di mo man aklunan kanya kita, Misty. Amok ang masaksakitan ka. Namuak ti amin. Inyawag kanyak ni Panyero Amado. Amok ka napan kay Jibalayda. Ket nagsarita kayo ni Albert. No si ka kumati makisaukin ni Albert. Nalabit adong ngagdayjay pa pa. Ngamin, mabain kan ka. Kaya't mo nga rod ngay kalay sana ka. Gapulang itibain na kanyak. Agbalin kan to nga rod anaragsak no bilang laeng. Ibagatan nga uman nugot ni Albert no kasarita. Anya ti agbalin ang biyag mo, iti silong na. Sigurado ngay naldaw kan tumutla ang alumdahang. Tadi mo marik na ti panangipatag na. Gapo, ta saan na ka nga ay ayatan. Una yan, Papa. Masangkul ka di nga iridisyo nga ibaga adinak ay ayatan ni Albert. Gapo ta kayat kung nga agreeing kan iti kinapudnong, Misty. Aklunad. Masakit mo tinakam ko. Tasaanan amatungpal ti saritaan mi kani Panyero Amado. May papan kada kayo ni Albert. Hanggang kay kayat ko na mapasamak ti kasta. Ngam ti agsagaba ka iti tungpal biyag mo iti sidong ni Albert. Ket day tati kayat ko nga ipaawat kan ka, Misty. Isusapay la kuma tamawatan nakmatan. Ket maaklon mo kuman ti kinapudno. Nga iti uray ka ano man. Ket saanan amatong palbay ti tarigagay mo. Gayatan na ka ni Albert. Ngamin,
At tan sa bali nga ay ayatan na. Itay pa'y laadyak nakita ni Albert. Rimwar nga ta. Inakman kita hindi ta silid na. Isugot gayam ti adda iti terasa. Asik kak. Albert, Ne, si kagayam, mama. nasaya at matag may saka dito iti terasa. Kunak no kadwa mananti. Oh, apay adi mo tuloy ti kahit mga ibaga, mama. Awan, lipato mo day chay. Ada ka di masapon mo kanya, mama. Kaya't ka makasarita. Napatag ti pagsaritaan ta. Mama, Sapay la kumata dumngag ka kanyak iti day ti agundaway, iho. Pangasim kuma. anya nga minday ta, mama. May papanday to iti plano. Ah, Albert, amumot saan arumbang anilay ka ti ikalaysam. iso ti nobyak, mama. Iso ti ayatek. Apay kumaasaan nga iso ti rumbang ikalaysa. Albert, Naibaga kon kada kayo daytoy, mama. Ngam ibagak manen. Awan ti makalapad kanya. Ikalaysak ni Laika, ta iso ti ay ayatek. talaga ka di adinakdenggan, Albert. Mama, Kaya't mo talaksidan kan. Ha? mama, No di mo pa'y laibabawi di pangnagdeng mo. Laksidan kan. namin anon nga impang tayo kanyak dayta, mama. Ngam may sa tisungpat ko. Ikalaysak ni Laika. No kunayo alaksidan ta, karbangan nyo dayta. Kat awan ti makalapad kada kaya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Laika, agsinsinong batsamat da Senyora Caridad kan Albert ijay terasa. Anya? Kasla agsubsubang damet. Nakitak ida itay naggapuak iti maikadwa akad sa aran to'y balayda. Kasla agsubsubang da. Diyos ko, saan kumamot, nana? Balasang ko. Saan ang mabaling nga agsubang dahagi na? Ang mga noan niya ti mapasamak. Day tangarod kat. Iso amadanagan akmat. Imbagak met ngaminan kan ka Caridad. Di mon biyangan ni Albert. Kanayon nga ibagak kan kadayta, ngam natangkan met ti ulom. Kasano ajak biyangan no di namat ammon ti aramidon na. Kasano ako na madina mo kat addan iti husto atawan na. Amunan ti aramidan na. Tikit di ko nam. Pasig apa kay babay ng ti ammunang aramidon. Aniya. Tano amuna kumangaan na dan ti reputasyon ti pamilya na tividad. Saan ko maakas jay ti aramidon na. Anyalangan ti makuna dagiti kas kada tayo abak nang. Ibagadan to nga agraraman iti babae jay kakaiso ng anak ta. Ibagadan to addi man la nakapili iti rumbang nga parakan ko ana. Ta tinutupan na ti babaw ng tayo. No kasta ti panunutan da, makamuda. Ti importante, kat tirik na ti anak ta. Jak amukan ka. Agpadpada kayo nga agama iti panagpampanunot. Agpadpada kayo nga awan serbina. Caridad. Pasensya ka no masakitan ka. Ngamday tati agpaiso. Iso nga awan lati panagtalag ko kada kayo nga agama. Kasta timbaga na kanyak dan. May kalagayam. Di ka magyan ti pampanunutin ti amam. Jakpat yan. Anya ti kaya't mo asawan. Marikrit nak nga danadagsan ang makagapo. No apay akas kay ti bagbaga ni Papa. Misty,
Nabayagan na kasta ti atap mo. Ngam aging gay ta. Kat awan pa ilaan tinapadagnagan. Amangan man no talaga laakayat ti amam. Asaan ka nga adda ama sakitan. Asino ka di ti sakit mo? Ni papahon na siya. Di ka. No kasta nga ron. Diyak kayat ti makangagkan kay ti sabali. Ti kayat ko, siyak lang ti sakit mo. Awanan ti sabali pay. No siyak, senyor. Jakon mas daaw pa eh. Si Mang, Sigudan akas day ni senyora. No anya ti kayat na. Ipilit na lakta. Di nan panunutan tirik na dagiti masaknan. kunak lano nagbalbaliwan ni Caridad. Hanggang saan matgayam. Pasig a pamarang dagiti pagpakita na. Senyor, No saan ko lang ay patpatag ni Caridad, jak laam mon asawen. ha, Makapaladingit, ngam awanan ti maramidak. Saan ko mata mabalin na... Wah, anya, senyor. Apay adeyo ituloy nga ibaga ti kayat yu asawan. awan si Mang. Lipatemon, no anya tinakuna. Pagura na kadi. Pakawanan na. Nujak impursigi ti anyaman ang nagtulagan midi kani Amado. Makikita kami ti pagbanagan, misti. Kat day tati jak kayata mapasama. Jak kayat ngagsagaba ka. Diyo ka din na panunot. Nga ad-addang agsagaba no saan asyak ti ikalaysa ni Albert. Misti, Saan abali ko man adinak ay ayatan ni Albert. Basta siyak ti ikalaysa na. talaga ka di mo lata maawatan. Maawatak pa pa. Ngam panunutan nyo. No siyak ti ikalaysa ni Albert. Nga uray ko na yung adinak ay ayatan. Dumtang tulat ta ti gundaway nga agsubli ti sigod a panagayat na kanya. Kat mapasamak dayta. No agdan na kamin. No makapagkalaysa kamin. Nakitak itilagan ni Albert. Tinalaos a panagayat na kanilay ka. Iso amamati ak. Asanin nga agsubli ti sigod a panagayat na kan ka. Iha. Kan husto ti kuna ni Albert. Pinanawam idin. Isot gapo na nagwinaswas kayo. Kat sika ti makagapo. Iha. Nadyak pimanaw idi. Saan ko kumaanayaw awan tinalaos asakit tinakam ko. Itipan nakatayday di mama. Misti. Narigat ka di nga awatan day ta papa. Narigat ka di ang maawatan ti kasasaad ko. Iso asaan dak ang mapabasol no bilang laang. Tito Amado, Laika, iha. Sika matgayam. rabiin, Tito. Kamapay nga da kayo pailaang dito ruwar. Laika. Adda ka di parikot, Tito. Adala dagiti ba naganas ka na panunuta ka na imbag. Ha? Tito. Kayat ko lang ang amaamuan. Karamanak ka di kadagiti parikot yo. Ibagayo kanyak no karamanak kadagiti pagparparikutan nyo. Tano bilang laang. Nakasagana. Saan, iha? Saan ka pagparparikutan? Anya ko maaga po pagparikutan ka? Tito. Adala dagitinas ka na panunutek. Diyak amin kaya tagbidot iti anyaman a desisyon ko. Kasta ka di. Wen, laika. Ala. Ingkaginanan. Sumragak metan di tabalay no madamdama. Mariknakmat nga awanan tinamnama. Ngamtsak mat kayat ti maipadisilat.
Amin dagiti makaamam mo kada kami. Kat namnamain da ada kami kin ni Albert ti agasawa. Tamo da amin ti relasyon ni idi. Sakbay anapanak ijay abroad. Childhood sweetheart kami kin ni Albert. Kat dakkel ang pakaibabainan itibiyang ko. Nasaan asyak ti asawaan ni Albert. Nakarkaron ang maibabainan. Numaamuan da ababaunan lagayang tinangisukatan kanyak ni Albay. Iso asaan ang mabalin nga aguli makaklatan. Naskan nga adda maarambida. Nakasukat ka ba't, Papanam? Agsara kami kini Fausto. Masansan-samat tan ti panagsinsin narakyo. Anya ka kati karidad. Sigo din nga aramidan mi ti kastoy. Saan ka di? Anya, Hapay nga mi nakanayon kalatan nga agat-atap. Saan ka di mapunas di tapusom ti panagduadwa. amado. Tunggal ka di aramide ket pagatapam. Kaano pa'y amagunod tayo tinatalinaay a panagbiag. No tilatan gura ti agar-ari di tabarokong mo. Nagado nga ibagbagam. Rumwar kalatan na rumwar ka. Makapauman ti kastoy. Aniyan. Talagang awanin tinamnama pa'y ngagbalyo ni Caridad. Marikriknak adin to pulusan mabaliwan, tinagalas nga ugali na. Bukod pa di ka mga opisina. Papanam nga ron. Kayat ko tagaliwak sa'y papa. Kayat ko ti makapagpanunot anaimbag. Misty. Mariribo ka nak unayan kadagiti mapaspasamak ita. Kadagiti mapaspasarak. Kayat ko asapulan ti sumbat dagiti saludsod ko. Siga ti makab mo. Agad nad ka kuma, akanayo. No parikot mo ni Misty, nimot Caridad ti pagparparikota. Panyero Amado. Amo nga adda ti sabali a pampanunutan ni Caridad. Ket masiguradok matlaeng nga kakonsabos daki ni Misty. Dahita ti pagamkaklaunay. Amutan ngagpadpadan no anya ti kabalan nga aramidan ni Caridad. Amutan maten no anya ti kabalan ni Misty. Makapadalag ti panagkonsabos da adwa. Ngami kagumaan tayo dalapdan, Fausto. Iti kasta, masakbayan ta, tidakdakas pa'y ang mapasama. Unak man wadda napatag nga ibagam. Iso akinid daw mo nga umayak mo dito'y balay nga abangan, Misty. Dan, Anya ka di talaga ti ibagam. kasapulak ti tulong mo. Anya atulong. Amumat nga awanan ti makalapad pa'y iti plano ni Albert. Imbaga kun kan anya ti imbaga na kanyak, idi nagsarita kami. Kayat mo asyak ti makisarita kan ni Albert? Kasta ka di? Panag ko na, kit di nakmadlay pangag dayay, Misty. Pudno nga gayam kami, ngam no may papan iti kasta abanag. Patsik adinak ipangag dayay. Saan akasta di kayat ko? Di kayat ko. Tulungan nak amang lapad iti kasarda Albert kanlay ka. Misty, Diyak kayat amatuloy ti kasar. Awan ti sabali ni ikasar ni Albert na di siyak lang. no addaman makalapad iti kasar. Si kalaang dayta. Agparang ka ijay simbaan iti kaaldawan ti kasar. Tapno malapdan, kit saan amatuloy. Dan, Kastamot lang ti amok awagas. Tapno saan amatuloy ti kasarda. amangan no maibabainak matlaang ijay no bilang laang. Sikan tinag ko na, ana ibabain kan idi pala ang tinutupan ni Albert ni Laika. Saan ka di? Dan, Kasta lang arot ti amok awagas. Tapno saan to amatuloy ti kasar. Agparang kanto ijay simbaan. Ket lapdam ti panagkalaysada.
Kasano nga ro den panyero? Sa ako nagbayag pa eh. Sige, panyero. Ado pa'y kumatipagsaritaan ta. Ang naskin ang mapanak ijay ayan ni attorney. Sige lang, panyero, kahit agananad ka. Siga nga eh. Agawid akmeten. Diya kaya ti agbayag nga awan iji balay. Tamang anuan niya kit iti mapasamag no mabayag nga awan ak ijay. Nang runa kat imbagak meten kan kanuan niya ti jar ita ni karidad. Ay, panyero. Agyaman ang iti pa ng salaknib mo ko ni Laika. Awanan yaman na, panyero. No iti saan ko pa'y nga amo aputot mo kini Salome ni Laika, kat sigo din nga isaksakit ko. Ita ka tipay? Agyaman ang panyero. Oh, kasano nga rod? Mala, agid dantan arumuar dito yung restaurant. Tiyang mom siguro at may ayo. Kapoy tiyar aramitam, Laika. Senyora Caridad, Oray pa'y kasano akinagakat, ti pakpakitang kanyak. Oray pa'y nga tam minuminuto nga si kaswanak. Saan nagbaliw pa'y ti panakilangan ko kan ka. Senyora, No kalanglangan ka man itak iti nasayaat. Kat gapo iti anak ko ani Albert. di kayag danag, senyora. Maaklon ko dayta. Luklukon na katilay ka. Ibagbagak lang arudan kan kadyak maguston ti ararangitam. Nga magisam ka pa'y lang. Numaminsan nagsasawag. Diyak kaya't nga agisam-isam ka. Tamain sortuak. Awatam. Pakawanan nak, senyora. Ala, pumanaw kan ditoy. Tadyak may rusok akit kitaon day tarupam. Ay, una yun, no kastagayang timbagbaganakan ka. Balasang ko. Nana, Laika, makaanos ka kadipay. apay kat dinasaan, nana si Mang. Sigurado ka, balasang ko. Wan nana, di kayag danag. Nasaya at nga rod no kasta. Tila ang pampanunutat. Kasano no agapad ka ni Albert. Laika, Diyak kayat mapasamak ti kasta. Ngamin, diyak kayat nga agapad agiti agina. no ni Albert, patyak asaan ang makiapa iti inana. Ngam no agpilit ni senyora amang lapad iti plano ni Albert, may papan iti panagkalay sayo. Daytan ti jak ammo asawan. Hello, Tita Caridad. Misty, balasang ko. Nakaawag ka man, tita. Anya ti maipaay ko. Ang mga no addan na panunot mo ang kasayaan na plano. Ang mga no kayat mo ibinglay kanya, tama nga no makatulong ang paay. Medyo komplikado nga rod ti pampanunutak a panguspusan, tita. Oh, Ang mga no kumaro ti sitwasyon no patuloyak ti plano. anya nga minday pa. No nawaya ka lakit di, tita. Agsarak talangan. Nasaysaya at no personal ti panagsarita ta. Ayan ni mamam. Pimanaw mo itay, papa. Imbaga na kadino na panan na. Saan, papa? Wan gayam iho. Kaano ti plano mapanang ikasar kini Laika? Iti kabiitan ng panahon ko, ma. Papa. Nasaya at no kasta. Magagaranak matan iho. Papa. Oo, di kan mas daaw. Idi pa'y lang, amumuno niya ti desisyon ko, saan ka di. Agyaman ak unay, papa. Awan ti rumba nga pagyamanam. Ipagpakaunak langan kan ka. Ado ti sarang temapanubok iti dayta plano. Ado ti agbalin alaped. Kang ronan iti amin. Tinam. Ngem sapay lakuma. Tauray pa'y no di ka kinaawatan no may papanin iti dayta banag.
ket raamem latta jay inam. No kumata maawat ni Senyora ti amin. Awan ko man ti parikot. Saan ka di? Nana, Iso na laeng, ta nakarikap mat ngamin ti pan nakaawat na. Noan niya ti amuna, isulatan. unjak man amukan ko na, Nana. Siguro, awan ti uray basit la arum swa aparikot no kasjay ni Senyora. Nalabit, Nana. Ang anyamat ngaminan. Ngam sana bali. Awan mo't anyaman na kanyak dayjay. Laika, balasang ko. Ti importante kanyak, kat agkin kinaawatan kami ka ni Albert. Umdason kanyak dayta. Sapay la ko mga rod, taawan ti agbaliw kada kayo adwa. Tanoda kayo ti maadaan iti parikot. Ay, jak lamon asawan. Dahito iti address nga imbaga ni Misty. Akin ko kuha iti dahito balay. Apay adito iti imbaga na apapanak. Anya agad ati. Adamang iluklok at iti cake. Ni Misty. Ukuha na nga tada ito balay. Tumsaga ko ni tilogan ko. Tapno maamwak no anya ti araramidan me iti da ito'y. Tsaklaim pagaro ako pamutlaang da iti abalay, Misty. Ababangak laang, tita. Dito iti pagkamkamangak na nasakit tinakam ko. Dito yak ngagpalpalabas iti oras. Kasta ka di. Anya ti bagam. Apay akinid daw mo ti panagsinnarak ta. Tita, planok alapdan ti kasarda Albert kanlay ka. Anya. Anya ti aramidam. Adda nang isingasing kanya. Nga agparangak to inton madama ti kasar. Katlapdak. Mabalinday ta ara panunot mo, iha. No bilang ta mariribok to ti kasar. Sigurado asaan ang matuloy. Pudno day ta, tita. Ngamkasla na karkaron anak kababainak iti panagriknak. No kasta ti aramidak. Misty. Iso abayat adipay natinong ti kalay sa da Albert kanlay ka. Mangisayang katakton kadagiti wagas. Anya ti ammo tayo. Amangan ni saanen adumanon pay ijay simbaan ti amin. Iha. Ammo masikati isakit ko. No anya man ti pampanunutam, makaammo ka. Sana ka kumudra. Iso na lang tanas ka na mapagparangta. Ngawan ti ammo iti anyaman nga ipakat mo. Ammo matan. Agat atapon kanyak da Albert kan amado nga kakunsapos ta. Amang ano imbes ang makatulong akan ka. Kat makapekto aklaang iti pan nakapaay mo. Iti anyaman na plano. Maawatan ka, tita Karidan. Nasaya at matno kasta. Basta ipasigurado kan kasikat isakit ko. Basta mapagparang mulakit di. Nga awan ti pa kay naigak iti anyaman a plan-planwap. No di na kay nawagan. Sa dinungarot ti ayan na ita. Lading itik, Sir Fausto. Ngam amo yaman. Nga ibagak kada kayo, no adati amo. Dan, Iso na lang ta. Talagang awan ti amo kita. Ngam no bilang taawagan na. Pakaamuan kayo, Sir Fausto. pangasim mandan. Wan, sir. Aramitik ka talaga. Agyamanak. Agpatuloy ang ngarodan. Sikan ti makamu diti opisina. Ket sapay lakuma. Tamaw awatam dyan ako.
Asayata dakan karidad. Apay, anya ka di man ang tibasol ko? Daytan ti ibagbagakan ka. Negatibo adagos ti panunot mo. Nairwa maklaang ano kasarita nak, aday bagam ang basol ko. Saan ko maagasta? Ada ka di pa'y pagnam. Awanan, Ang mga numabali na patgan na kumamit. Panagkunakat na bayagan nga awan ti panawin tayo ti tunggal maysa. Iso akastoy akanayon nga adda saan ta apag kinaawatan. Iso ano mabalin, awisan ka kuma. sa dino. Siya akong ti makaam mo. Kaya't ko ang masorpresa ka. Iso asumurot kalat ako man kanya. Nagkuyog arimorda Tito Amado kan Senyora Caridad, nana si Mang. Bayan tayo ida. Amok, aramidan ni Senyor Amado ti amin. Tapno mabawing na tinaalas nga ugali ni Senyora Caridad. Nana, Katsapay lakumata agbaligin ni Senyor amangurnos iti amin. Tapno aguli magtayo matkan. day tala ang titartari gagayak ita, Nana. Tinauli magapanagbiag, akadwak ti patpatag ko. Laika, balasang ko. Sapay la kuma. Ta iti kabiita na panawan, kat magunod ko day ka. Sapay lakuma, balasang ko. Alang rod, Nana. Adapi asikas wak iti hardin. Amang ano makaungot tumanan ni Senyora, numabaybay ak ti trabaho ijay. Oray makasday timbagbaga kanyak ni Senyora. Sa anak ama pukawan ni tinamnama. Basta ramidak ti amok ahusto. Ta sigurado ama punas tumatlaang ti anyaman agura na kanya. Tsak ang munoan niya tinagbasulak kan kuana. Ngamkas iti na ikarik iti bagi. Sa anak ama. Aging gagagat ka man yan? Senyorita Misty? Kasano anak kastrak ka dito ay? Natural! Nagnaak itigay. Apay, iparit mo ka di, ti kaadak dito ha? Anya ngay kumatikarbangam kat agdadatamat ababaonan ka lang ditoy. Iso asaan ka man nga agin lalaeng si kalay ka? Tanudyak malapdan ti bagi. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Senyorita, noon yaman ti masapulyo. He! Aglisi ka man iti pagnaak! Day taki gunggunam. Agin lalaeng kan tomat ngamin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Senyorita Misty, rimwar da senyora. Awanda ka ni senyor. Kasta ka di? Anya nga oras nga tang agsublida? Jakpay amo, senyorita. Oh, nana si Mang. Apay amadandanagan ka. Madlaw launay ititignay mo. Anya ti mapaspasama? Awan, senyorita Misty. Oh, awan matlagayam. Anya tararamidam ditoy, Misty. Oh, apay akasarsarita na. Idin ako nam idinagsarita ta. Aday giant ti maudi apa nagsarita ta. Anya tararamidam ditoy kuna. Ni Tita Caridad ti gagara. Ngam awanda ka numat ken ni Tito Amado. Pangaasi, Misty. Pumanaw ka kuman. Di pumanaw. Awan pa'y modo yo. Ha! Agpapada kayo abastos. Nana si Mang. Ayan nilay ka. Ti amo kat aday di hardin. Tada kanunas kan nga iringpas nga ijay. Iso nga tatin ang pastor ka ni Misty. Ay, jak amo Albert. Dayjay ni Misty. Mabitlan. Inakitaan nilay ka. Laika! Laika! Anya tinapasamakan ka?
Laika! Nana si Mang! Nana! Day, apa yan, Albert? Anya... Ha! Diyos ko! Anyat na pasamak kan nilay ka! Nadanon ko dito yung hardin. Awanin ti puot na. Anya! Ay, apa yan? Anya nga min tinapasamak! Agadaray akin likod na pasit ti ulo na. Anya! Katingan, Nana! Ingay lukat tingin. Nas ka na may pantay to ospital ni Laika. Anya ti kayata sa wanday tingar aramitem ita, amado. Apay karidad, di mo kadikayat? Di mo kunaan na saan ka na sorpresa iti daytoy pinaisaganak dito'y paborito ta restaurant. Anya ka di talaga ti kayata sa wanday to'y, amado. Apay nga aramidem ita ti kastoy? Imbagak matenken ka, sakbay arimuartay di balay, saan ka di? Panagkunakat kasapulan tamat ti oras para iti tunggal maysa. Tamang ano day tati makagapo, no apay akanayon latan nga agapa ta. Saan ta nga agapa, no saan mo abaybayan ti pamilyata? Karidad, mabalin ka di. Uray no italaang. Pangaasim ta saan ka kumangagunget. Saan ta kuman nga agapa. Uray apag kanitula kumamet nga agtunos ta. Saan ta nga agsubang? Day talaang ti kayat ko. Isungar aramidag ti kastoy. Albert, amang ano ada pa kay naigan ni Misty tinapasamak kan nilay ka. Saan lang niya kam-kam malinis din naman si Mang. Tano talagang adaan mo na itinapasamak ka nila ka. Talaga at siya mapawan. Albert, Ririmuklatan na kanayon ti ipapaay da dya babae. Nagdakas to ugali na. Albert Barok, day giant ti doktor anak taming kan nilay ka. Mabit lang na si Mang. Kasaritak ti doktor. Naragsak kan sa, Misty. Talaga. Ngamin, narugya kun ti agaramid iti sigurado ang pagbabawyan danto amin. Ha? Ti amuda siguro kat kabaulanda. Saan pa'y laang dan? Noan yaman tinaramid mo, yakon damagan pa eh. Kinasarita na ngayam ni Papam. Ha? Imay itay dito yung opisina. Ngam siyempre, imbagakin ko na, ajak mo, noyan mo. Anya ti ginagara na dito eh? Damdamagan na, no amok ti ayan mo. Ngam ko nakasaan, tadi nakmat kinuntak. Nasayaat mo, tamom timbagbagam kan ko na. Talagang amin amasuruna kin ni Papa. Ngam di ka kumaagongat, no iyawag ko kenkwa na nga dakam dito eh, ha? Inkarit ngamin napakaamwak adagos, no bilang adamit maamwak, may papankin ka. Okay, sa anak nga gungat. Aramidam day tandan. Tapno saan nga agdua-dua ken ka. Nana si Mang. Kapilitan na makonfine nila ka. Nga oray ko na ti doktor ang nakalasatan ni ti pagkad. Delikado nga minti pasat ti ulo na anadonor. Albert Barok. Sikan ti agawid na si Mang. Tabantayak nila ka dito ospital. Sana bale. Tanayakar mo dito private room. Sige Barok, matumpal. Agsubligan mo't lang adagos na na. Tada si kaswak apama na makasubli ka. Wan Barok. Ay, impakaamong ka di ka ni senyor. Saan pa'y nana? Diyak kahit ang masingada ka ni mama. Albert, Sana pale, tanakalasat mo taniti pagkad nila ka. Oray saan tapay niya ipakpakaam mo kada papa. Aggapuan na kano, Dan. Yaka mo, sir. Yakon din naman. Kas lang aming makapungpungtat ka. Kasta ka di. Wan, sir. Inyawag ko lang kada kayo. Ngadan dito ni Ma'am Misty. Tapos saan kayo madandanagan. Agyaman akmanan, Dan. Awan ang yaman na, sir. Naramid ko lang ting karik kada kayo.
Talaga mapagnamnamaan ka. Sa nabali, ta sigurado ang masubadan kanto iti kasta agalat no. Yak mang namnama iti subad ti anyaman ang maararamidak, sir. Araramidak lang ti amok arumban. Basta, Dan, dagiti kasken ka, ti rumbeng laeng amagong hunaan. Jaklay bagarop ang maparagsak nakmanan iti kastoy amado. Kastoy ti reknak iti damo nga impasyar na karag iti lugar. Ajak pa'y nadanon. Talaga kasta ti kayat ko, Caridad. Tiagbalin ka anaragsak. Nalaklak ang amin na mapunas ti anyaman nga imimpanam no kanayon ka anaragsak. Amado, Awan ti seled ti gura iti barukong mo no kasta anaragsak ka. Apay ngagliday ka manan. awan. Medyo makarik na aklagamin iti bandok. Kasta ka di? Total kata dun ngagpaiso tinapananta. Agawid ta nga roden. Iti kasta, makainanakan, Caridad. Makaputa ni Laika. Laika, anya ti mariknam. Nasakit ti ulo. Anya. Laika, anya ti napasamak. Apay nakita kalangan ang nakadasa i jardin. Indurunak ni Senyorita Misty. Na-outbalance kat natumbaak. Anya. Tawanan pa ina Misty. Kung naktupay kat nga dapa kay naigan na itinapasamak yun ka. Talagang awanan pa hindi dya babae. Albert, di ka kumagpungtot. Pang-aasim. Laika, ore asino. Sigurado nga agpungtot gapoy tinapasamak. Nay po, nagsakit ti ulo. Mabit lang, Laika. Ayabak ti nurse. Apay asiksika dito'y balay. Ayan da Albert kan Laika? Apay nga awan ti kotse ni Albert iti garahe. Senyora, Kan anya da kita imot mo. Pangipanam ka da kita. ijay ospital, senyora. Anya. Apay. Asino ti adday di hospital? Nilay ka, senyora. Anya. Anya tinapasamak. Kukuha nga min, senyora. Caridad, kunak man no kayat munti aginan ha. Siman, anya da kita imot mo. Sa dino ti papanam. Ijay ospital, senyor. Ada ijay nilay ka. Anya, apay, anya tinapasama. Ni Amando. Apay nga ta. Hello, Panyero. Panyero, di ka pumamakmaklaan. Ngam, at di ospital ni Laika. Anya, apay, anya tinapasamak. Jakpayam mo. Sana may baga kada kami ni Siman. No anya tinapasamak dito'y balay. Bayat tikawan mi. Panyero. Napanan ni Jenny Siman. Nagbati kami kini Caridad. Tadyak kaya't nga dama ko nag-asawa. Adamo ti Jenny Albert. Inlibas ko lang timawag kan ka. Agyaman na, Panyero. Mapanak ija itamit lang. Nana, ayan ni Albert. Pimanaw, apaman asimang petak, balasang ko. Nana, Laika, anya ayati na pasamakan ka. Pagdamdamagan ka, balasang ko. Anya tinapasamakan ka, kunak. indurunak ni Senyorita Misty. Nana, isuan na tumbaak. Anya. Una yan, nagalasan ti kasjay nga inaramid na.
gagaram, Albert? Kunak man no di na kun kayat ama kasarita. Apay nga da ka dito eh? Jack mabali na palabsan ti inaramid mo kanilay ka. Ha? Awanan kay ti baing? Anya ti kayat mo nga ramidan? Patayan ti babae nga ayatek? Agoy ka. Apay akas tamatan ti sasawang? Anya apatayan ngay bagbagam? Di kan agin didaan mo pa'y misti. Naibagan kanyak nilay ka ti amin. Anya? Bayada mi tinangina da ito ni inaramid mo. Palungsot ka iti pagbaludan. Anya? Nalawag tinangig mo, misti. Idarum ka. Kat malungsot ka iti pagbaludan. Gapo iti inaramid mo kinilay ka. Awan ti madi nga inaramid ko kinilay ka. Sikat ti makagapo! Naapay nga dayta nilay ka iti ospital! Anya? Makita mo? Naklaat kay tinambong. Iso nga kalwat ka. Aramidot ti amin tapno mabalod ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kabisadok ni Albert, Misty. Saan nga agpungtot iti kasjay dayjay? No awan ti madi ana pasama. Amumot nga dak iti likodam. Ibagam kanya, no niya tinapasamak. Apay ang nalaos ti unget ni Albert, ngayon may nangsungat kan ka. Adda ije ospital nilay ka. Anya? Apay? Anya tinapasamak? Anya ti inaramid mo kinilay ka? Saan ko ngayong gagaradan? Pinaglisik lang ang itidalan ko. Yak mat amo ama ito pati ulo na. Nga iso tinakaigapuan ti pan naka-ospital na. Anya? Misty, imbagak matken ka, nga aganad ka. Mabalin na ka nga idarom ni Albert, gapoy tinapasamak. Makaamo ditan. No idarom na, di sangwak. Kastalaang dayta, dan. Di ka makait na. Madanagan ka iti kasasaat ti babaw na tayo. Anya ka matan karidad. Saan tayo basta babaw ng laang nilay ka? Kaya na ayat ti anak mo dayjay. Ikasar na. Kasano ang matuloy ti kasar no matay matan dayjay alay ka. Karidad. Saan ko nga iroruman? Ngam kasano no kasta ti mapasamak kan kwa na. Hadyak amukan ka karidad. Nagbulo ka kasarsarita. Pasensya kan si ma'am no imbayak ditoy. Impagarop ko ngamin no adda ditoy da amado. Sir Fausto, Kumusta nilay ka? nakaturog, sir. Kuna ti doktor, nasken ang maobserbaran. Tauray no nakalasatan iti pagkad. Delikado ka no ti pasat ti ulo na anadangran. Gapu iti pan nakaito pa na. Kasta ka di. Sir Fausto, saan kayo apapapanawan? Ang amkak nga amangan no sa bali ti mapasamak. Numadanon na kayo dito ni Albert. Apay si ma'am. Sir, no diyo pa'y amo. Ibagak nga rod. Ni Senyorita Misty ti akin aramid iti daytoy. Aniya. Iso nga amkak nga amangan no anya ti mapasamak. Numadanon na kayo dito ni Albert. Iso apang nga asiyo kuma. Mapan kayon, sakbay asumangpet ni Albert. Ni Tita Caridad. Anya nga tatibagana. Hello, Tita? Congratulations, Misty. Ha? Talaga arinugya madagosan. Tingarod inaramid ko ti pagparpalikot ak ita, Tita. Anya ti kayat mo, Asbon? Imay dito opisina ni Albert, Tita. Pinangtaan lak nga idarom na. Kat palungsot na iti pagbaludan. Anya? Dayta ti agpayso, Tita Caridad. Ikagdanan ta ikagumahak alapdan ti anyaman nga aramidan ni Albert.
Adala ti kayat ko nga ibagakan ka, Misty. Anya dayta, tita. Inton sumaruno. No pagaramidang matlaang itikastiyay ni Laika. Siguraduam amatay. Tita Caridad. Naimbag na rin tadyak na abutan dito ni Sir Fausto, nana si ma'am. No bilang laeng, sideram ka din ni Don Fausto, kaguram ka di. Ti anak natin ang pasakit ko nilay ka, nana. Kasano ko maadyak gura? Albert, Nasakit tinakam ko, nana si ma'am. Gamin. Diyak man lang na sakit tayo ayatan. Albert, agpada talaeng. Saan ta ang napupuutan tinapasama? Nana si ma'am. Agam uray no kasta. Saan mo kumanga iraman aguraan dagiti awan mo ti pakainaigan na itinapasamak? Day talaeng tikid dawagkan ka. Dahil tanti bagbagakin ka, Misty. Nagaramid ka iti kalukwan. Ita, mabutan ka nga agawid. Dan, Maamak kamot lagayam iti aramidan ni Don Fausto kan ka. Dan mabalin ka di. Saan ang makatulong ti kastangar aramidan? Di nak mababalaw, Misty. Kanayon ka apal palagipan. Ngam di nak ipangpangag. Orayan na. Aggidantan arumwar. Inak labit agritouch iyaban nyo. Nadnadlaw akabailakon apagay ayaman kadagiti dakulap ko ni Misty. Panag ko nak. Kabailak pa yan apagtungpalan iti anyaman akayat ko. Ngamjak pa aramidan day ta. Nasapa pa'y unay. Katjak kayat amadadaal dagiti narugyakon. Tas sigurado asyak to ti kaasi. No kasta ti mapasama. Apay adi ka makaid na, amado. Madanagan ka. Pampanunutom no anyan ti kasasaad nilay ka iti ospital. Anya ka di manin dayta nga ibagbagam. Dayta ti madmadlaw ko, amado. Dayta nga rot ti ibagak. Mabalin ka di Caridad. Di ka kumamanin nagpanunot iti kumpormila ditan. Kasano adyak agpanunot no kastamo ti makitkitak ita adyar mo. Ibagam lang no kayat mo ti mapan iti ospital. Saan ka mat katalapdan? Mabalin mo, Irmuar. Saan, Caridad? Agtalinaedak diti balay. Jakayat nga daman na nagrosing nga atap mo. Iso asaan ak amapan iti ospital. Ayan ni Albert, nana si Mang. Nagpakada nga agawid biit, itay nakaturog ka. Adala ka no alaan na, agsublimot laeng. Laika, kumustan ti Riknam? Nagsakit ti ulo. Nan, Anya? Apay, awan ka di ti epekto ti agas nga impatumardaken ka? diyak mo. Kaslasan mo't akim na. Anya? Ay, una yun. Kaslapay kiti. Marigatan ak nagpanunot. Gapoy di sakit ti ulo. Ha? Dahil tatiyagpay sunana. Ala, sana bali balasang ko. Tadamagan tayon to iti doktor. No apay akastamot kan ti Marikriknam. Ti importante ita, kat agpapigsa ka, Laika. Anya man ang tinaramid mo, Misty. Papa, Amom ka di at dandanikan nakapatay. Kasanon,
No dakdakas pa'y tinapasama ka ni Laika. Kasanon no nauluyan. Nakabalot ka kumaitan. Talaga kayam nga isakit yun ay chay alay ka. Di mo amuti sasawan. Sika ti agdadata nga isaksakit ko. Tano nakarkaro pa'y tinapasama ka ni Laika. Nakabalot ka kuman. Anyalangan ti mapasama ken kano bilang. Apay, naragsak ka nga agtalinagan iti pagbaludan no bilang laeng. Adda kwartata ba ba? Anya ko maaga po nga itulok ko ang mabaludak no bilang laang? Talaga nga iti ure ka anuman. Bidot ti panagrasrason mo. Jak mo no anya klase ti panunot ti addaken ka, Misty. Talaga natangken ti ulom. Ket panagkunak. Saan kan nga agbaliw nga uray ka sa lupay ti panangbagbagaken ka. Alan, amado. Ingka mo nagdigos. Nakadigos ako. Apay, papananta. Sa dinubay ko ma. Mapantay di ospital. Anya? Apay naklaat ka. Apay ang mapantay, Jay. Di ka naging dadamag, amado. Idi kalman payla ang amarikrik akayat mo ti mapan ijay. Kang tapnaawan mo ti makuna ni Albert. Ngamin, di nataman lain kaskaso idi nagawid idi kalman. Karidad. Jakayat nga damanin makunana. Sungala, agsagana kan ta mapantaadwa ija ospital. Nana, Adda masapul mo, balasang ko. ni Albert matay ta, Nana. Wan, nairidap na. Itala nga agridap dayta. Nagpatpat abinabantayan na ka. Ha? Dayta ti agpaiso balasang ko. Nalaos ti panagdanag na para ken ka. Nga uray imbaga ti doktor nga awanan ti rumbang apagdanagan. No okay yakon. Apay anas ka nga obserbaran dakpay laang. Kan apay akas lasan may kikat ti sakit ti ulok. Amangan no dayta ti makagapo. No apay akayat da ka nga obserbaran, Laika. Nana, Kinid daw ngamin ni Albert idinayag ka ditoy. Asiguraduan da ko ma ama ispal ka. Nga awan tidakes ama pasamak kan ka. kasta ka di. Wen balasang ko. Iso atulongam ti bagim. Tapno nadaras nga agsubli ti sigud aganay-gay mo. Jakla ko masumirit itay iti silid dayjay alay ka. Ngam jak kayat nga addam ako na kanyak ni Albert. Iso akapilitan na simbrekak. Ngam ita, ura iklatan dito ni Amado. Saan ako ngam... Ni Fausto dayjay Anya ti araramidin na dito ospital. Alangan mo't asarungkaran na nilay ka. Di nakpailan nakita. Madlaw ngamin ang madandanagan ni Fausto. Ni, dayjayan na. Adyak agpadpadlaw. Umasidag akan kwa na. At daytana. Fausto. Karidad. Si Kamat Gayam. Anya ti araramidam di ospital, Fausto. Kan apay ang madandanagan ka. Anya madandanagan ngay bagbagam. Sana ka madandanagan. Di ka naglibak, Fausto. Nagkadkadlaw. Madandanagan ka. Kanaguray ka man. Asino ti kakaram dito ospital? Apay nga da ka dito. Nilay ka. Anya?
Anya kumamot aga po nga umay mo sa rungkaran ni Laika. Kapin anom kumada di ababaunan mingay. Tap na umay mo kit din sa rungkaran. Amo ka basol ni Misty nga anak ko ti amin. Kaya't ko tagkid daw iti pasensya. Ang madanagan. Tamang ano niya ti aramiden ni Albert. Anya? Wan, kasta ngagpaiso karidad. Day ti makagapo no apay nga dak ditoy. Kat ti magdanagak. Amang ano niya ti aramiden ni Albert ka ni Misty nga anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya jay kunam, Albert. Imbaga ti doktor papa. Posible nga danto epekto ti pan na kay tupa ti ulo na. Ititignay na. Wano saan? Iti ugali na. Anya? Saan na dahita papa? Ang mga naadanto ka nugundaway ang masansa na malipatan na dagiti inaramid na. Wano saan? Dagiti amam mo na. Diyos ko. Damdamagan kanyak ti doktor. Na the history ti pamilya ni ti kasya sakit. Una the history na iti amnesia. Ngamjak matam mo, papa. Albert, iho. Naimbaglangan ta mo ni nana si mang ti lugar dalay ka. Padasag ti mapanagdamag-damag ijay. Tabarang na damamag. Sikat ti makaamo, iho. Kurt, ni Misty. Asikasuk pa lang ti may papan kinilay ka, papa. Apama na malpas ko ang maasikaso nilay ka. Isarunok ng asikasuan ti panangidarom ko kan ni Misty. Sir Fausto, agsarsarita da Senyor Amado kan Albert. Isu arimwarak pailaan. Sir, kas na kunak idinaudi nga imay kayo. Kasayaatan no saan kayo pailaan nga agpakpakita kan ni Albert. Nasaok ngamin kan kwa na ti umayo idi. Kat nadlaw ko asabali ti Jarna. Kaungat na kayo umat. Awan ti basol ko. Nalabit. Gaputa anak yun ni Senyorita Misty, sir. Si Mang. Iso apang nga asiyo ko ma. Palamiisin niyo pa'y tipungtot ni Albert. Sakbay nga agpakita kayo kan kuana. Nilay ka. Kaya't ko ang makasarita. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan kuana. Sir. Pangasim si Mang. Tulungan nak. Agkid daw lang iti pamakawan kan kuana. Pangaasim ko ma. Nakitak ni Fausto iti ospital, itay or-orayan ka, Amado. Ne, apay nga day jay. Apay ajak nakita. Sa rungkaran na kano ni Laika. Kan kayat na ti agkid daw iti pamakawan kan ni Albert. Gapo iti inaramid ni Misty kan ni Laika. Ay, anyan. Nakakasimat ni Panyero. Isunti maipit ka po iti nagalas nga aramid ti anak na. Ngam sa bali tinadlaw ko. Anya ti kayat mo asawan? Tinadlaw ko apakadanagan ni Fausto ti kasasaad ni Laika. Anya? Uray pa'y no sa bali tinrason kanyak ni Fausto. Amok. Ti kasasaad ni Laika ti pakadanagan na. Iso nga da iti ospital. Normal lang ang tikas di a reaksyon ni Papa. Gusto mo't ngamin timbagana. Saan ka di? No napatay mo ni Laika, si babalod ka kumaitan. Kanlaglagi pa Misty. Pinangtaan na ka ni Albert nga idarom na ka. Saan ka di? Panagkunam ka di. Kat patuluyan na tikas dyan apang tanan. Misty, am-am mo tayo ni Albert.
No anya timbaga na, aramiden na. Nang rona ka nilay katimasagnan. Dan, Isu apat cek apatuluyan na timbaga na kun ka. Isu nga aganad ka kuma. Kumusta kan Laika, balasan ko? Sir Fausto. Laika, pakawanin nak. Apay na. Agi daw tayo iti pamakawan kanya, sir. Gaputan ni Misty ti makagapo. No apay akas to itati kasasaan mo. Kas labasol kumatan ti basol na. Sir Fausto. Naranggas ni Misty. Aramiden nalatan ti anyaman na mapanunot ng aramiden. Nga uray no adda may sagmak. Iso asapay la kumabalasan ko. Tamapakawan mo ni Misty. Sapay la kuma, tadi mo kuraan. Ni Tita Caridad. Hello, Tita Caridad? Sa dino di ayan mo, Misty. Adaak dito opisina, Tita. Ngamjak may pamaysa tiyang trabaho. Mabalin ka ding agsaraktan. Ha? Apay, Tita? Adala na ba tagapagsaritaan ta? Mabalin ka din. Sige, Tita. Sa dino? Kasayatan lang nga no ijay lugar mo. Iti balay nga babagang pigayat ko asawan. Nauli mag-ijay. Kan talaga ang pribado. Okay, Tita. Ijay nga rudan, tipagkitaan ta. Sa dino ti papanam, Kasi narak ko ti maysa kadag iti amikak. Caridad. Di kagdanag ta saanak nga garamit iti anyaman na di mo magustuhan. Amamunak, amado. Saan nga iti kasta, Caridad? Isu na lang tagkuyog ta kumamanan ang mapandya ospital. Ipakita ta kini Albert ti suportata. Kasayatan lumapan kalatan ijay. Sumaruno aklangan ijay. Itaman pa yung awagan ni Dan. Oh. Hello, Dan. Albert kayo. Kumusta ka? Sana na sayat. Amo konti amin. Amo konti naramid ni Misty. Pangasim, Dan. Diyak kaya tamang nag-uray tinagan lang dahi siya babae. Ay. Lading hitag, Albert. Kumusta nila ka? Adapay lang sa ospital. Numakawaya. Tumarong karak ijay. Kaya. Adalatakin ka dayta. Agyaman na kita awag mo, Dan. Kat pasensyaan na kumamatan. Nadyak pa ila kaya't ang mapagsaritaan ta di awan ng bain nga amo. Anya ka diti ibagayo kanya, Tita. Nakitak ni Papam iti ospital. Ha? Kat nadlaw ko analaos ti panagdanag na. Anya? Apa yung madalagan, Tita? Kunana kanyak ngam kan na nga amangan no kapungtot mat ni Albert. Gapo iti inaramid mo kanilay ka. Ngam sabali tinadlaw ko. Ha? Anya tinadlaw yo, Tita? Narik na kamadanagan ni Fausto nga amam. Gapo iti kasasaad ni Laika. Anya? Kasta tinadlaw ko iti jar ti amam, Misty. Pasensya ka na. Saan ko kuman arumbang nga ibagakan ka ti amin? Ngam amumbata si ka ti isakit ko, iha? Iso nga imbagakan ka tinadlaw ko. At jar ti amam. Apa niya tayo matlagsubli ni Albert, Nana? Adala na patag nga aramiden na Laika.
Sana bale, tadaak mat ditoy. Nana, Saan ka abaybayan? Bantayan ka. Oh, apay balasang ko. Anya ti mariknam. ti ulo, Nana. Nasakit lang ta. Ay, na yan. Apay ngatan ngay. Kabalak mo't katiti sakit na. Iso na lang ta. Kasla marigatan ang agpanunot. No kastang agsakit. Tinasayaat. Aginanaka. Iturog mo. Tapno mapunas ti sakit ti ulo. Kaya't mo asawan, Panyero. Saan ka pa apimanaw ditoy? Manipod nagkita kayo kinakaridad? Uwan, Panyero. Nagtali na anak dito eh. Naimpaglangan ta tinulungan nak ni Simang kat nakasaritak ti anak ko. Ha? Uwan, Panyero. Apama na nakapanaw ni Albert. Pinakaamuan nak ni Simang. Iso nakasaritak ni Laika. Ay, nakasaritam ka din ni Misty. May papaniti naramid na kinilay ka. Uwan. Di na kano'y gagara tinaramid na. Panyero, sa balit ipagdanaga kita. Anyat kaya't mo asawan. Panagkunak at nakadlaw ni Caridad. Aniya. Imbaga na kanyak tinadlaw na ajar mo. Idi nagkita kayo iti ospital. Panyero. Among mata ni Caridad, nalaka makadlaw day jay. Nang runan wa damat kinapudno na. Sa bagay, aminado ak at talaga ang madanagan ken mariribukan ak idinagkita kami. Kat nadlaw kumadday ta panagatap na. Iso na lang, nasaan gayam nga umdas tinayroson ko kan kuana. Panyero, dakkel a parikot. No sana sardengan ni Caridad ti may papan itinadlaw na kan ka. Isuanas ka na makapanunot ta iti wagas. Wenno pamuspusan. Tapno mapunas ti anyaman nga atap ni Caridad. Ngam no nakasagana kamatan amang ibutaktak iti pudno. Uray no. Saan pa ay Panyero? Delikado pa lang ti sitwasyon. Saan pa ay mabalin amamuan ti amin nga anak ko ni Laika. Iso tulungan na ko mga agpanunod, Panyero. Aguray ka, Panyero. Aguray ka. Ada ka din na panunod mo. Mabalintang aramatan tinapasamak. Tapno saan ariribukan ni Misty ti panagkalay sa da Albert kan Laika. Anya ti kayat mo asawan? Nuriribukan ni Misty ti kalay sa da Albert kan Laika. Patuluyan ni Albert ti darom na kontra ka ni Misty. Ngam no saan amang riribok ni Misty. Saanan nga darom ni Albert? Nagpaison niya. Mabali na pang blackmail tayo kini Misty na ita. Tauray siya. Namnama ako na mangriribok ni Misty. Di nalaki di itulo ka sa bali ti kalaysan ni Albert. Panyero, kasapulak ti tulong mo. Sikan ti makaamu ang makisarita ka ni Albert. Ilawlawag mo dahi takan ko ana. Barang no manugot. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman nagtadakan, Albert. Kumusta ang tirik na? Mayat matan. Nasakit lang ti ulo. Kaslasan amay ikat ti sakit na. Laika. Sana bali. Amok ang maagasan mo't laang daytoy. Saan ka di? Uwan, Laika. Maagasan day ta. Albert. Adda ko makidawakan ka. Anya day ta?
Pangasim. Jacket o dumakkel ti parikot. Sana bala ta okay ak matan. Anya ti kayat mo asawan? Di mo ni idarom ni Misty. Anya? Ngamlay ka. Dandani ka na tayo ka po itinaramid na. Saan? Okay ak lang. Kas makita mat o. Napigsaak. Isa pa nga asim ko ma. Di mo ni idarom ni Misty. Dumakkel lang ti parikot. Pangaasim, taumanugot kan, Albert. Para kanyak. Pangaasim ko ma. Kasta ti kinid daw naken ka, iho? Uwan, Papa. Ngam pampanunotag. No saan na maik ka niti pagnakman ni Misty? Posible nga ulitan na tinaramid na. Albert, iho. Iso na lang ta. Diyak kaya tapahayan ni Laika. Talaga nasingpad ni Laika. Dinangran lang arudan ni Misty. Ngam ti pay lang kinaurnos ti amin ti pampanunutan na. Papa, Madamag kumanlaing iho. Iti panagkunam, mangriribok nga ta ni Misty no bilang tagkalay sa kayon kinilay ka. kinapudno na, Papa. May isa dayta kadagiti mang burburibor kanyak. Tama sigurado. Mangriribok ni Misty. Albert, iho. Dahito ket singasing kulaeng. Anya nga tanwa ramatam ti sitwasyon. Tapno sigurado asaan ariribukan ni Misty ti panagkalay sayo. Anya ti kayat mo asawan, Papa. Jak nga rodan agbayag, Misty. Agsara kami ngamin kan ni Amado iti ospital. Tita Caridad. Sapay la kuma tamaawatan nak. Numapanak man iti ospital. Saan aga po, tada ijay da ijay alay ka. Mapanak ijay, tada saritaan ni kan ni Amado. Kanas kanya ipakitak ti suporta kan ni Albert. Maawatak, tita. Ngam pangaasiyo ko ma. Ta saan amaamon ni papati may papan iti daytoy adiso. Di ka agdanag, Misty. Matungpal da ita akid daw mo. Diyak namin kayat amaamon na. Tama nga no anyan tumanan ti panunutan na. Huwad ko nakwad. Saan ka nga agdanag? Ngala, patuloy ko na, iha. Senyor, or-ornusanan ni Albert Tibil nilay ka diti ospital. Ne, senyor, adda ka di parikot? Madanaga na kitimbaga ti doktor akasasad ni Laika. Unay mat ngaminan ti kasjay anapasamak. Simang, Di milakat ngaminan nadnadlaw idi nga addagayam ijay ni Senyorita Misty. Nalabit analapdan ko matipan nakadangran ni Laika. No naamuan may adagos. ala. Awanan ti maramidan tayo. Nalpasan ti amin. Ti importante kat mataripato iti husto ni Laika. Barang numalapdan matlang ti imbaga ti doktor, posible apagbanagan na. Bilibak mat kada kayo kani Doña Caridad Amay, Dan. Talaga ada kayo ti agkakonsabos manipod pa idi. Dan. Ngun magusto ak mat ti kinasingadyo adwa kani Doña Caridad. Uray pinukas na. Adala tamariknak asakit tinakam kini Tita Caridad. Ha? Ni? Apay man? Nadlaw ko ngaminan adi na may papilit ti kayat na kini Albert. Misty? Saan
Naanakas idi. Ano anya timbaga na? Naskan asurutan ni Albert. Ngam ita, naturturayan ni Albert ngam iso. Nakasaritam ka din ni Albert, Panyero. Juan Panyero, kat nabintas di ba nagpisalitaan mi? Isong arot ng mawag akadagos kan ka. Kasta ka di, Panyero. Napintas nga rod adamag dayta. Pudno da ita, Panyero. Kaano nga rod ti kasar? Panyero, at ilantado kamot launay. Natural, nagpayam mo. Kan may sa, karuruar lang nilay ka iti ospital. Ang yaman at di mo ida binaybayan, Panyero. Saan ko ang mabalin na baybayan ti anak ko, Panyero? Amom na ita. Ang yaman na, Panyero. Kaya't sapay la kuma, tanuan yaman ti mapasamak. Pakamuan nak adagos. Kapilitan na si Kapay lang ti agtrabaho dito'y balay, Simang. Di kay agdanag, senyora. Kabaulak ti trabaho ditoy. Nagasat ti padam ang babaunan. Senyora. Anya nga ta tinakita kan kwa na ti anak ko. Apay nga ta akas jay launa yan ti panagayat ni Albert kan kwa na. Awan ti makunak maipapan iti dayta, senyora. Ninamnama kon ti kasta asungbat mo, Simang. Kaamok asipod pa'y idi. Talaga aday jay alay ka ti isakit mo. Senyora. Kas kunada nga rodan, no asino dagiti agpapada, isoda ti agsisinakit. Iso adya kun namnamaan pa'y ang maalak ti atensyon mo. Karuruar lang nilay ka iti ospital, Caridad. Ngam kaslad damanin sa bali ang mapaspasamak. Anya kumamot ti sabali ang mapaspasamak. Sa bali ngamin ti makita kagaraw mo. Anya ka di ti mapaspasamak kan ka, ha? Aday ta ka manen, amado. Mabalin ka di. Saan ko maasyak ti kanayo na makitkitam nang runak at awan mo't ti madingar aramidak? Pasensya kan, Caridad. Pasensya anak lakuman. Awan na nyaman na. Ala, kaya't ko ti agina na. Sige lang. Mapan ka ni ti selectad. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak, Dan. No maipapan iti pangtakin ka ni Albert. Diyak pa mo. Agpampanunutak pa lang. Dan. Am mo ko ni Albert. Amo mo nga gayam kami. Sipod pa idiada kami iti high school. Kabisado kong ti ugali na. Iso ang mamati ak. Ano anya ti impang tanakin ka? Aramidin na. Nalabit ang mapakawan na kalaan. No personal nga agkid daw ka iti pamakawan. Kanilay ka. Anya? Siya? Agkid daw iti pamakawan kinilay ka? Ha! Uray di na. Sa anak pa'y ngagmauyong tapno aramidak deta. Sa anak amaag tapno agkid daw iti pamakawan kinilay ka. Misty. Uray ituloy ni Albert ti pangtana nga idarunak. Basta sa anak nga agkid daw iti pamakawan kinilay ka. Diyak to aramidan dayta. Iti uray ka anuman. Napanan ni Albert. Apa arimwar mo't lang. Jakmat ammo, senyor. Basta imbilin na kanyak nga asikaswat nilay ka. Di man lang nagpakada kanya. Senyor. Anya nga taya ti nasikaso na. Amangan no ti maipapan iti panangidarum na ken ni Misty. Kasta nga mintirumbeng. Saan ka di, senyor? Tano di na idarom ni Senyorita Misty.
Amangan no ulitin nati inaramid na. Amangan no nakarkaron to pa yan. Si Mang, Iso ano siya kla amaysa. Panagkunak. Husto laeng nga idarom ni Albert ni Senyorita Misty. Ngamin, day tatirombang itikas kwa na. si Mang. At dadagiti ba naganasken na panunutan na nimbag, sakbay nga aksyonan. Katpatsak akasta ti aramiden itan ni Albert. Mawatak, senyor. Sige, tainakpay iti ayan nila ka, senyor. Amangan no nakariingat. Kunaktupay kat anakariingkan balasang ko. Mabisin ka din, Laika? Ibagam laeng, tainak mangala iti kanam. Oh, apay, nasakit ka di manen ti ulom? Ay nabalasang ko, talaga akasta. Sana bale, taimbagamot ti doktor basta matong panlakit di ti amin nga imbilin na kan ka. Maagasan ka matlaeng. Iso asaan ka kumangag subsubag, Sige. Mabit lang ta isimpak ti kamam. Tane, naggulumot tan, balasang ko. Ano samti kasasaan mo ita, Laika? Sana bale, tamamati ak nga iti mabiit. Kat agsublimot lang iti sigod. Laika! Anya ti mapaspasamak kan ka, balasang ko! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.